Hello guys, muraga kami manti karni baboy tata guys. Kakaiso na nga tata kami lang nga makasidan. Iti karni baboy yun. Siya manti mangiluto ti si dami tata. Dito muraga mi ka igado. Ka makasisidan na kaming tigado. O kaming tigbudan. Tari bre kumati masida. Namuna ka nagini na ti magatang tatan. Utay karni babuin ka na kanginginan. So madama dardalusan day to karni baboy. Adama na idlaop nga dalom na. Dua nga luto day to itata. Igadua kan dinardaraan. Namuna ka isuti kayatak. Sulat ko matin order ni. Ngam awamot kano tinabatin. Kapilitan nga daytoy tinorder mi. Mabentamot dayjay sulut. Kaya tambikin ni mamang ko dayjay. Tattaka agsursuro na man ngagluto ti igado. Patasok mamot no naling ngagluto. Siyempre nalakmot na jababang kan lasunan. Tait ko sakon. Habang ngagukukis nak. Malagit ko manin, dayjay kwartapon. Ngayon to da kanyak. So, ang gatang sidaan. Awan kanumot, kwarta ni mamang ko. Iso nga binulod na yung kwartak. Ngumapo, ang muglatan. Hangag subli akatan. Namuna ka, dayjay nagsubli nga baryak. Apaw, 300 mo taon. Napananan, agji dudungan. Diyos ko, pakanawal. Dagiti mo todo mga tatao. Kaputa mo da nga vlogger na kun. Apo, siya matagtaktak kiti kwartan. May dakanumot umutang kanya kaun. Amoy guys, tay sahod ko. Umanay lang nga igatang. Ki bagong kadamantika. Apay dakalya ti sahod kunay. Nung magsasauta ka, siyamot lang aduti kwarta kun. Ape gusto kayo. Anyway, madama iluluto ato iga dun. Manggagapat naksapay. Agparsya-parsyak matata mantikat tarupa kaun. Kaya nakakatsut matata darang nata kayo ko. Tatlan na luton guys, may kayong taman tayon. Ang sida tayo ti dinardaraan kan iga do. Mas talaga timangan. Aglalo nung karni ti masida. So hanggang dito lang guys. Bye bye guys. I love you all.